Ini Rayo edisi village kaisa ni, kaisa rally, bisi kaisa ni, satung kutungan jarawo, tawo duita taman jarawo, belai satung kutung haipana, jotono sini tiprasari right, no coba kaya sini land right, economic right, bono coba kaya jenggus kanggo complying lainnya ni bagai, jotono wangsong lagi katong kaza ni bisi ini, orang jaga paisong pelajak, rally kaya ini jeng Rayo orang koloni topila bazar ni macam tu, Rayo bazar jora sendiri kalian, ke orang jaga sudah jeng bisi kaisa, Rayo bisi kaisa ni bagai ni asal kebang sini lokurang orang ni Rayo bisi ni, sini lokurang pai manjak pajak, ani bang borong no satung putung manjak rawo, hanya pai ni bagai belai ke hamaya pun. Saat di bermata ni sah kaisa senu message roni muncul, je omahai hingsa no. Wajani culture no ada pakai di sini di prasawa, jeng hamzah lain ni si jeng pil lain ni, vote ni judo jeng je hamzah mana tiga je sini raj ni bagai jeng di pramot thana rokan baksa tu cero roi mana, je omahai hingsa sini orang jaga keri, Purna sana ni musuh omahai pondok ni. Thoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam pyogoi rizaka. Bani ni kumangka kumnung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo rung Thoma Academy wo. Pati tham mai hostelo tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok dug number ni bising ti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok dug number